Ubuhanzi ni igikorwa cyangwa impano yo guhanga ibihangano by'ubwiza cyangwa iby'ubuhanga, kuririmba, kubyina, kwandika ndetse n'ibindi. Abahanzi bamwe bashobora kwamamara bitewe n'ibikorwa bakora. Mu bamamaye cyangwa abo byahiriye ni nka Jay-Z ufite umutungo ungana na miliyari 2.5 by'amadolari y'Amerika. Ku rutonde rwo ku mugabane wa Afurika ruyobowe n'umuhanzi wo muri Senegal Youssou N'Dour utunze miliyoni 145 z'amadolari y'Amerika. Ese wakibaza uti abahanzi bakize mu Rwanda bo bita? Kugeza ubu nakubwira ko urutonde rw'abahanzi 10 bakize muri Afurika nta munyarwanda urimo, yewe n'urutonde rw'abahanzi 10 bakize mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba nta munyarwanda urimo. Gusa uyu munsi twabateguriye abahanzi 10 bakize mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye nitwa Fitinima Yves. Mbere yuko dutangira, kora subscribe, like ndetse na share maze dutangire. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Platini P. Uyu muhanzi akaba atunze amafaranga angana n'ibihumbi 334 by'amadolari y'Amerika. Uyashyize mu manyarwanda uraza gusanga ko angana na miliyoni 443 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi Platini akaba afite inzu y'akataraboneka, akaba ari n'umwe mu bahanzi bamamariza kampani zikomeye muri uru Rwanda. Benshi bamukunze mu ndirimbo yise Shumleta ifite miliyoni 2.1 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Intore Masamba. Uyu muhanzi afite amafaranga angana n'ibihumbi 470 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 625. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi bigaruriye imitima ya benshi. Akaba afite indirimbo yamamaye igakundwa na benshi, akaba yarayise Kanjogera. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Riderman Riderzo. Uyu muhanzi Riderman ni umuhanzi ufite amafaranga angana n'ibihumbi 494 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu manyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 655. Uyu muhanzi akaba ari umuhanzi ufite ubuhanga budasanzwe, akaba ari umuhanzi wamamariza amakampani y'itumanaho nka MTN na Airtel. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Super Manager. Uyu muhanzi akaba atunze amafaranga angana n'ibihumbi 560 by'amadolari y'Amerika. Ubwo tuyashyize mu nyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 733 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi aherutse gusohora indirimbo yitwa Umugabo w'ibikorwa, ikaba yarakunzwe cyane muri iki gihugu. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi Butera Knowless. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi bigaruriye imitima ya benshi. Uyu muhanzi akaba atunze amafaranga angana n'ibihumbi 301 by'amadolari y'Amerika. Ubwo ni ukuvuga ngo ni miliyoni 786 mu mafaranga y'u Rwanda. Butera Knowless akaba afite inzu Nyamata mu Bugesera, akaba yaramenyekanye ku ndirimbo Ko Nashize. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Tom Cruise. Uyu muhanzi akaba afite umutungo ubarirwa mu mafaranga ibihumbi 640 by'amadolari y'Amerika. Uyashyize mu manyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 837 z'amanyarwanda. Uyu muhanzi Tom Cruise akaba nanone yaramenyekanye kuba ari umuyobozi w'ikigo gitanga amaraso mu gihugu cyose, akaba yaramenyekanye nka Dr. Muyombo Thomas. Ikindi nakubwira ni uko uyu muhanzi afite isomero mu mujyi wa Kigali ryamenyekanye nka Iga Publishers. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka The Ben. Uyu muhanzi The Ben cyangwa se Benjamin akaba afite umutungo ubarirwa mu mafaranga angana n'ibihumbi 700 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu manyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 916 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi akaba ari umuhanzi wigaruriwe n'imitima ya benshi. Umuhanzi icyo nakubwira ni uko ari umwe mu bahanzi bamamariza amakampani akomeye y'amatelefone. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi wamenyekanye nka King James. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi bujuje miliyari y'amanyarwanda. Uyu muhanzi King James afite inzu y'akataraboneka aho yita Ruyenzi muri Kamonyi. Uyu muhanzi kandi uruganda rwa kawunga cyangwa se uruganda rukora kawunga.
Indirimbo uyu muhanzi yamenyekanyeho cyane ni iyitwa Igitekerezo. Iyi ndirimbo ikaba ifite miliyoni 3.6 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Meddy. Uyu muhanzi Meddy akaba atunze amafaranga angana na miliyoni 1.3 by'amadolari y'Amerika. Ubwo tuyashyize mu manyarwanda turaza gusanga ko angana na miliyari 1.7 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo nakubwira nanone, uyu muhanzi ni umuhanzi wa mbere wujuje miliyoni 100 zirenga ku rubuga rwa YouTube ku ndirimbo ye yitwa Slowly. Umuhanzi rwose akaba ari umuhanzi wagize views nyinshi, akaba ari nawe indirimbo ifite views nyinshi kuva u Rwanda rwatangira muzika. Uyu muhanzi Meddy ni umuhanzi ukora injyana ya R&B uzi mu Rwanda cyane cyane no mu mahanga, by'umwihariko muri diaspora. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi wamenyekanye nka Bruce Melody, amazina ye nyakuri ni Itayiwacu Brice. Uyu muhanzi Brice akaba afite amafaranga angana miliyoni 1.3 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ko turamutse tuyashyize mu manyarwanda tuza gusanga ko angana na miliyari 2.3 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo akaba yamamariza amakampani akomeye cyane, amakampani y'amatelefoni, amakampani agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi nimba ukurikirana indirimbo ze byanze bikunze indirimbo yitwa Katerina yamamaye ari ifite miliyoni 13 ku rubuga rwa YouTube. Mbere yo kugenda banza ukore subscribe, like, share ndetse